Katukan, Tibasol. Tinapalabas. Nagdamag ni Dagimay kanidinggas, no apaya kanayon a rumuar ni Margarita. Nakuna ni Dinggas adi na amuno sa dino ti papapanan ni Margarita. Iti day tamot lakan ito. Nalagip na ni Ligaya, isungay kedeng na sarungkaran. Simurot met ni Dagimay. Pinalagipan na ni Ligaya, anas ken adublin na ti aganad ken ni Margarita. Tamangan no adadakas apang panggapen na kenkwana. Nagyaman ni Ligaya iti dayta apalagip ni Dagimay. Iti may sangal daw. Simrek ni Margarita iti silid ni Astor. Ita gagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukan, Tibasol! Astor, asawak, mabalin ka di nga agkanak. Alan, Astor, agkanak kon. Saan ka kailiw? Isa rumor kan dito silid ngayan ko. Anya? Apay, Astor, asino ti kailiw mo? Niligaya? Daychay ka di ababae, aman nalon ti kailiw mo? Wen, isuti ay ayatek. Saan asika? Dato ti kapim, amo. Agyaman na ka? Ay, amo. Apa nga rimwar ka iti silid mo? Kat umakag kape. Diyak ngamin kayat tikadda ni Margarita iti silid ko. Ha? Ingka papanawon iti silid ko. Anya? Ay, madia amo. Ang mga noag-apa kami ijay. Tungpamon! Ay, ni among madia. Adala nga rudin pagturugan na. Umaypay lang iti silid ko. Asawa mga rodi. Agkadwa kayo. Diyak nga rod kayat, akasilid. Idi, agpupudot ka nga di mo makasilid ni Margareta. Ah. Tada, si kamatante saan nga mga yat nga mangkasilid kankwana. Uy, balik tadan telubong. Apa yang ay? Kaslasan mo nga ay ayatan ni Ma Margareta. Talaga asanan. Apa yang ay? Napenta-pentas to pa ni Ma Margareta. Siyaksi pa na bagbagin na. Basta saan kon nga ay ayatan ni Margarita. Dagimay, kunak no adakan ijay sila diyo. Inaku mga rudan. Apay ayakin na kene. Ni Margarita, ada ijay paraangan. Aya? Inaku maagpariir ijay paraangan, idi nakitak ni Margarita. Aya? Pinaliiw ko, kat agsangsangit mo. Uy. Wan, iso api manaw ako na, tamangan no makita na, kat ko na ay naapal-paliiwag. Ang mga natumpaon nak manon. Ala, yung kangarudan iji pagturturugam, kanya-kanya. Tainak mat ijiyan, inak maturugan. Ang mga maabutan na tayo ni Margareta. O sige, hinta maturog ka. Adeta, naasa kong ti kutsilyo. Salaknib ko daytoy. Ligaya. Nay, apay day takot siluan akasilsilap. Kasta unay ti panangasam. Salaknib ko daytoy, nana. Ha? Anya asalak nay. Aramatak daytoy ka ni Margarita. Anya? Wan, nana. Kanayon nga itugot ko daytoy. Tapno ada pang salaknib ko iti bagi. Ligaya. Maawatak nga dadaka sa panggap kanyak ni Margarita. Dayta ti rason, no apay nga imay dadinggas kan dagimay dito'y farmhouse. Tapno palagi panda. Anya? Wan,
Amok, saan nga agsardeng ni Margarita amang riribok kanyak? Kat amok itan adakas at talaga ti panggap na kanyak. Iso anas kan nga ganadak. Kanas kan nga daarmas ko. Ay nabalasan ko. Makapadanag mo't dayta. Kasaritak to ni Margarita. Bagbagaak. Panagkunakat saan na kayo adenggan, Nana Pipay. Tati kayat na, maartapan nak. Anya? Kayat na amas nangat nga ngam iti siyak. Di na kayat amaartapak. Nang runa ita, tamadlaw na siguro nga ada panaggusto ni Astor kanyak. Iso nga ad-addamanan agimura kanyak. Ay, anya mo't ti kastoy amapaspasama. Labanak ni Margarita, Nana Pipay. Saan arumbang nga agbaligi ti dakas apanggap na kanyak? Awanan bain, aligaya. Inatiw naklata. Ngam saan na mabalin? Saan? Ma'am Margarita, Dinggas. anya ti pagsangsangitan dito likodan ti mansyon. Ni Astor. Niligaya ka nun ti ayatan na. Anya? Iso akayat ko ama pukaw day dya aligaya iti dalan ko. Ma'am Margarita, Danto aldaw na. Naskan ama pukaw niligaya iti imatang ko. sana kasta, Ma'am Margarita. May sagmakalaang. Sa anak amabutan. Nga uray pa ni Astor ti makalaban ko. Anya? Sobrang daytoy asakit amarikrik na dinggas. Iso abalsak ida. Amo, saan mo kumapasakitan unay ni Margarita? Tama nga no anya ti panunutan ng aramidan. Aniya? At na di talikodan ti mansyon. Katagik-ikis itay. Ingka kumayaywan. Ti salbag nga babaen. Amo, ay ayatin nakaunay ni Ma'am Margarita. Kat masaksakitan. Ngamin, inaklon mo kan kuana, aniligaya ti ayatam. Aniya? Ingkay aywan, amo. Ngamin, amangan no dakkel la parikot ti ipaainan tuken ka. Anya ter aramiden dito yung likod ti mansyon. Di ka man nagsangit akasta? Di ka agikis Hoy! Agbala ka din? Margarita! Sumardeng kan! Boston! Di kan agikis akasta. Inarakot na Astor. Wen, Saan na ko na ayatan? Margarita. No ay ayatan na. Agkanak nga ron, Astor. Astor, ay ayatan ka unay. Ay na! Ay na! Kaya nakilig ako talaga, dinggas! Nagalaskan kagimay. Ha? Apay anapan mo ida sinirip. Kita nga rod no anya ti mangyari. Ganon pala. Kinikilig ako. Halagit din. Yung kanidya kusina. Agluto kayo kinikalalili. Ay, agure ka pa'y mata. Inakman manan si Repan di ano kan Margarita. Agkikis da tatay.
Sumardeng ka man dita. Ay. Inton maduktalan da serseri pumida. Dakas kan. Di sana nga agpadpadlaw. Umaya kata, inta siripan isudya. Saan ko nakmat? Ya, Hagar aramid ka lang iti parikot mo no kasta dagimay. Amo, nagkalman ni Margarita. Ti salbag a babae. Asken pa lang nga arakupan ken agka sagtal na. Ay ayatan nakangamin unay ti asawa amo. Asawa mo ni Margarita, amo. Isuadi mo ko masaktan. Liklika mo ko maamasair. Nakasagana ni Margarita nga garamid iti dakas no iso ti masaktan, amo. Kasta ti maawatak kenkwana. Dinggas. Isuadi mo ko masairan ti riknana, amo. Nana Pipay, rumarak ita, mapanak ijay daya. Kita akdag iti aglaglaga ijay. Apay, Kita ak no kasano ti panaglaga da. Numabalin matlaang nga ilako iti sabali a lugar. kasta ka day. May saday ta mabalin mi nga inegosyo. Ay katuan abalasang ko. Ang ni Don Juan ti kadwam. Wan na. Agsosyo kami kano. Kasta ka day. Nakunana pa'y kit di atungulong ijay farm. Dua kami kano amang imanihar. Ngam sa anak nga imanugot. Ay uwan Di yun iraman ti farm balasang ko. Tama nga no adan turumso aparikot. Awan mat parikot nga uray si kalatan ti mangimanihar. Kang runaan na, napudno at trabahador dagiti taga farm. Day tatipod no, nana. Alang rod, agan-anad ka iti papanam. Ay aramatem ka di ti kutsem. Wan nana. Tapno dardarasak ang makagtang ijay daya. Alang rod, agan-anad ka iti panagmanehom balasang ko. Among, diato yan ti pulutan mo. Agyaman. Ayan ni Dinggas. Nagsapanganapan ije plantasyon, among. Ket, ni Margarita. Rimwar mat itay. In-drive na matjakot sina. Nagseksi pa nga rimwar. Kay nagpentas. Sige. Yalanak pa iti arak. Wi, amo. Apay, agbartak ka. Wen, agbarte ka. Apay ngay. Gaputa agburbur ti darak. Ay. Wi, madia among. Apay nga men aya nga agburburak ti daram. Agburburak ti darak ni Margarita. Ha? Mga numapatay ko. Ha? Ay, ala. Apay ngay. Wi, saan at asawam day, jay? Nagpentas tupay. Nagsiyaksipay. Wi, Nudyak malapdan ti bagik. Amangan nupaltuga. aniya. Ala, nakabut-but ang matday nga imbaga ni amo, dagimay. Uwan nga rod kanya-kanya. Wi, paltugan na kano ni Margarita. Sa bagay, di na maaramid data. Taasawa namot ni Margarita. Uy, maaramid na Awan nga rod kano te santoan na. Nga oray pa iti asawa na. Ay, sus, delikado. Ayan nga rod ni Margarita. Remuar nga rod. Diyak amo te papanan na. Kasano nga min asan ama ay ayo ni amo kankwana. Katawan man lang ti amo na nga aramidan apangay ayo na kini amo. Day talaang mangitaya iti dakulap na ti amo na. Anya nga mangitaya iti diakulap na. Jay la agdawat iti kwarta ti amo na. Kasta gayam ti kayat na nga sa uwan. Saan kitin? No
sumamot na amo na ti agtrabaho. Tailabaan na nila kay na. Wano ilutuan na. Wano kupinan na tinagidaan na. Wano plantyaan na tibado nila kay na. O di mayat kuma. Asaan kat aday talagas gastos ti amo na. Ay, talaga ahay dagimay. Makapasinay at talaga ni Margarita. Naglawa talaga da ito yung farm. Nagabupay ti mula. Nalaw-lawa nga may plantasyon. Ayan na nga ito niligaya. At turubak iti farmhouse. Insuro ni Ma'am Margarita kidalan. Alam kasladyak mo din masurutan. Kaya dyan kidalan. Ang turubak iyay. Awan, ditong sama tayo na ni Ma'am Margarita dalan. Barok! Apay akaslad da sapsapulam. Kwa, tata. Madlaw asaan ka ataga ditoy. Nga main, kaslad da sapsapulam barok. Papanam aya. Awan, tata. Sapsapulang lang tigayam ko. Asinaw? Niligaya. Ha? Gayam mo niligaya? Awan, tata. Apay, taga-ano ka aya? Kwa, taga... taga dito lang, tata. Ay, awan niligaya. Saanan nga agnanaad ditoy? Pimanawan. Imadayon. Ha? Awan dito yan ti tao asap sa pulam. Isu nga gawid kan, baro. Pinalpaliw ko day tiya at tao, kabsat pipay. Kat kasla di na amo ti turturungan na. Kunana apagayam na kano niligaya, hanggang jakpat chay. Imbaga kasanan nga agnanaed dito niligaya. Kasta ka de kabsat Julio. Wen, sa bali ngamin tinadlaw ko iti day di alalaki. Iso nga imbaga kasaanan nga agnanaed dito iniligaya. Anya tinadlaw mo kuana. Kasla man nagdakdakas. Sana kasigurado no man nagdakdakas. Hanggang ibagam lata kiniligaya tagan anad. Tatalaga saan ko atalkan day di alalaki. Uwan kabsat Julio. Bayam te ibaga kiniligaya inton sumangpart. Malangarudan. Tagsubli ako ni Jeff Farm. Uwan kabsat. Sige, agyamanak iti impormasyon nga imbaga. Itay pa'y lang urayan ka dito'y farmhouse, Jess Tony. Ano ti madamag iti papaaramid ko? Awan na ka no ijayan niligaya, ma'am. Anya? Kastamot, tiko na tayo lakaya nakasaritak. Saan apod no dayta? Ha? Inulbudan na kadayjay alakay. Ha? Ha! Agsubli ka, Jess Tony. Ma'am. Laglagi pam. Addan impaunak abayad mo. Iso anas kan nga aramidam. Sanan, jak kaya tan. Narigat kang sapsapol iti jak amo at tao. Anya? Isubli kong ti kwarta, ma'am. Mabit lang, tayo nakalaan. Saan amabalin? Jak nga rod kaya tan. Nukayat mo, di sikat ti makaramid. Anya? Pahingamin asana sikat ti mang patay, iti kayat mo apatayan. Apay asyak pa'y lang ti ibaon mo. Sumardeng kan. Basta aramidam ti imbagak. Jak kayat nga rodan, ma'am. Wano? Amangan met no kayat mula ang agpanayon iti kwarta. Oo na, ma'am. Sige, mayon ang pahingarot tap nagtong palak. Doblam ti tangdan mo kanyak. Anya? Sige
manugot nga maalam to ti kwarta into nagbaligikan. Mayat ti agtugtugaw dito sirok to kayo. Napariir. Dito yak pailangang happy house. Sa anak pa'y nga agawin ija mansyon. Ma'am, Oh? Apay? ang tuwitin pa unam kanya ka kwarta. Isublik, ma'am. Anya? Isublik pa lang. Total, awan pa init pang usarak. Naligat nga igamak dahi ta kwarta. Nangurona, nujak gaham may patong palti paparamid mo. Takasakton. Just Tony. Sige, ma'am. Hindi ko na plantasyon. Just Tony! Agsubli ka ditoy! Agsarita ta anaimbag! Agmerindak, may. Sakbaya mapanak iti plantasyon. O sige, yalaat ka, Barok. Barok, mabiit laang. Ha? Apay? Nakitak ti kwarta nga inted mo kan ni Ma'am Margarita. Anya dahijay. Ah, Wan, nakita nga day nyawat mga kwarta. ah, Kat agong ungat pa ni Ma'am Margarita. Anya ka di ti kayat asawan dayjay, yes Tony. Dayjay ka di ti kayat asawan ti dinamag mo iti. No napatag ti kwarta, wano saan. Ibagam man kanyak, Barok. Anya ti kayat asawan ti nyawat mo a kwarta kan ni Ma'am Margarita. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.